Hay un winik de Hasbil Jairo. Tama de San Lucas 8:40. Calazo chantal de Jesús. Vaya lutziliotan te ans winiketik yun como spisilik yaksmalibelik. Cuando volvió Jesús lo recibió la multitud con gozo, pues todos lo esperaban. Siempre te calacote cajualita de un lugar bayel machactamal y el yun. Miles atul te ansuiniketik smalibelik te cajualtique. Hichbu de tiempo ini hermanos y amigos. Bayel tahtul te ansuiniketik ya smulanik te ya yel te concierto yilel te concierto. Vaye miles y smulanik. Y de Mecobalbe, Dios está contigo. Amén, shigme. La bendición vendrá sobre ti. Amén. Hayek ante guaye. Te cajualtique Mike vino raspite sat. Meria smulanik ya yel te ansuiniketike. Pero halbe ya iskop Dios, halbe ya kawalbe, hermanos, jama me awotan, ik atawotan te kahualtike kawut. Chaustul nastukel. Ma bayel machayas kanstukel te mero ya yik tayotan te kahualtike. Bayel, hermanos y amigos. Hatejate te yakadaya el mensaje ini. Mera yawak ante kahualtike ochta wotan. O awik o balista wotan te kahualtike tasmelelil. Pero hay un winik. Estamos de San Lucas 8:41. Tal tul winik. Jairos vigil. Principal yun te sinagoga las quejas bata yet al yok de Jesús. La yalbe wokol te yakukshbatas na. Tal jairo ini tal maba pajal sok te yantik bayel tachtule sino que te jairos bil chignas bil porque mero yan a te bin las pastukel te jairo Alayay te jate Jesús te aishtaban te no polay hayun te jairo bas skejans ba ta yok te Jesús las ta lum te schole tamati yok te Jesús la yalbe Jesús bantagna la yalbe bokol te yakukshbatasna. Hermanos y amigos ayawayik haini. Ta templo tamadiakich temuka hualtik yakopon dik Dios te euka. Pero te lugar te bante mero hay te oración, te meros profundo, te meros mero aspisil yotan yaskopon y Dios te ansuinigetike. Mamejauk tamati templo. Mauk mateyuka. Te banti lugar te merias kopon Dios te ansuinik te merias pakans bata lum. Jalak ta banti hospital. Kala aybin merok ashkush ya te ansuinike. O yo tanuk yash lekup tes papae tes mamae. Yo tanuk yash lekup tes nich anete. Aita chamel te no pos chamishe. Mero ha te ate merias kopon Dios sospisil yo tan te ansuinike. Hermanos y amigos te kawayika el mensaje ni. Pero biyun te teto yahmalitika Ay minutika kanopawai o capaz imaginarte kahualtike te ay tamatianae te tekela. Ay yeskot un tiempo y está el tawotan y astok tawotan spasel tamantiana kalawayahtik te a familia wayahtik spisil te answiniketike te kanabahat. Hachan tamantia wayip.
Pakanabata lumtas tohol te kahualdike opohansok. Yabashua wuns pasel te waye. Yabashua wun te kakeja nabata yok te kahualdike. Aunque Mike bin kakambe, aunque Mike bin aita wotan hanas pakanabata lumtas tohol ich atamuk te kahualdike. Kahual Mike bin akamadiotik hanas ya kichatamu kawalbe. Yabashua wuns pasel. Ok astula makawais pasel te waye. Pero que la Aisha wokola, Yashukun dix pasel, hermanos y amigos, que la Aisha wokoldik, Yakehan tikishbat, Yakehan batikistas toholate kahualtike. Billon de hitlas pas de Jairo, San Lucas 8:42. Y un chamelish de hip tul Yanzil nichan te hay Juan Lachayev 12 años ya Bilal. Te Jairo hitlas paz como no pos chamiste achishiune te Yanzil nichan te 12 años ya Bilal. No pos chamish hayun las quejas batas tohol te kahual que kahuala kahual kolta yawu. Kala ay wokoltik, kala ay familia tik ay te chamel mero kot antico hermano te ya escolta yo tik te kahualtik. Pero bail to shana te answiniket que ni haug yas quejas baitas tohol diosa. Ni haug yas pek ans baitas tohol diosa de kala ay wokolike. Pero dejate, hermanos y amigos, queja nabatas tohol kahualtik. Pero Jaini, te hitlas pas de Jairo, como las chun te jaya shuyun y escolta iguante Jesús. Jayun aini hasbil la fe de Jairo. Te chun el yo tante Jairo. Jaini ha fe yun te Jairo. Pero biti ay te fe yun te María, biti ay te fe yun te Juana, biti ay te fe yun te Pascuala, te fe yun te Juan, te fe yun te Pedro, te chune yo tan te Petrona, o te jate, bingile te chune la wotan jate. ¿Cómo está tu fe? Jate chune kotan dike jate. Más kilbin yashkota pasel, pero yakakba entregatas tohol Dios. Yakak entrega kush lejal, akas sakbon kush lejal te kahualtike. Hagitas pas de Jairo etas quejans batas tohol de Jesús como única y última esperanza. Tamati San Lucas 8:49. Yakto takop a te Jesús ottul winik te hachem taltas na te principal de un te sinagoga, o sea te Jairo hichu yalbe chamish te awanzil nich ane mashawa beyiswo kol te maestro es chico él. Mashawabi is wokolte maestro, chamiste, achishaune, chamiste, aguanzinichane. Ay, hermanos, haini un golpe taskush lejalte Jairo, Haini un golpe. Chamiste, nichane, lajish. Ya no hay solución, ya se acabó. Lajishkop Mike Biashuista Pasel, se acabó todo. Hay bajichaguayo, hermanos y amigos. Cada hay problema da tohol Mike y solución la jonishaini, tranquilo. La yal de Jesús también dice San Lucas 8:50. Kalahich la yai de Jesús la yal bete winik. Mame shiwat Hanas chuna
Hichme yashkol chite Jesús. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y serás salva. Te primer palabra ya te cajualtique, te primer coplayal al coplayal mashiwat. Billon te hijdeal te cajualtique porque ja hay das caos pisil te kushle jale, hermanos y amigos. Hay las caídas yalikta toho leuk jaini mashtunish. Chayis tukeini toho shanish. Te krem te yak te yakubel te achis te chayemishe mashtunish. Ahora sí, la iskoblal mashtunish. O ayal te ansem winike mashtunatishkuun. Mashiwat, no tengas miedo. Te cajualtique ya shuyuns tukelte ya llaves kushlejal te machamenishe. Ya shuyuns tukelte ya slekuptes te macha mashtunis koblale. Te cajualtique ya shuyuns tukelte ya spasta ya chilte bin male kukishe. Te bin mayuk sbuhts, te malekuk te sikilha. Yask atan testa vinos tukel te cajualtique. Aunque ve bailes tiempo, de Lázaro, chanevisk akalte chamen, mukulish. Kalak opochte Jesús de albel Lázaro lok antalel. Y lok talel te Lázaro. Ja última esperanza te cajualtique. Hayas pas mandars tukel, hayas nas tukel te cajualtique. Masha guay ves opte winik te noticia ya shulta tojolte mala noticia. Masha guay betes opte cajualtique. Jultaler te noticia layal. Masha uts iniste maestro. Masha wabi isbokol lahish. Mala noticia. Mai beshuista pasel. Tsalo tikish, lago tikish. Mashiwat. Mashiwat, hermano, hermana. Queremos mashiwat. Hay to shahun esperanza. Hanash yali mashiwat. Hanash chuna. Cree solamente. Vínate hanas chuna de shie chuna te cree, ten fe, javi. Yahna te aitas caps tukel te cajualtiqueja, fe sibilabi. Das cuenta cajualtic mayuk errores, mayuk te un error o por mala suerte mayuk hay plan yuns tukel te cajualtique. Aunque cashel mastunista ilel cashel mastunista ayel may bispas mawaya shiwon. Ya chun te cajualtique yahna te hay plan yuns tukel. Te ayues tukel ya shuya ya ves kushlejal te bin chamenishe ya shuyas hach ya vuelta te bin choholta lume. Yashuyas pasta yachil te bin choholista basura. Ayawai te testimonio yun te ansuwinik te bayel te ansuwinik te choholista basura kohemte skushlejale. Pero cada tahot yun te cajualtique chahachot. Y abot yachil historia. Abot yachil skushlejal. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Te Jakubel winik, te melashchun te kahualte que hichiashkot te bite Mike bin ora yayo Jakubel. Te winik te las nuk bay el Mike a las chun kahualdik kashish bahel patiliashil hichiashkot te bite Mike bin ora las nuk may das kushlejal. He aquí todas son hechas nuevas.
Hich te kahualtique caracot. Tasna te Jairo te Jesús. Maigmachayan la yik ochel. Hanash te Pedro, Jacobo, Juan. Sok te smestat te tutachishe. Spisilik yakalik ta ok el sok. Tamelo tan yun. Pero la yalte Jesús te yo cheval frase primero mashiwat cheval chuna te yo cheval te mensaje yo cheval te copla yalte kahualtique mash ok es mash okat ya no llores ya está aquí el maestro. Li aishte kahualtique, sokinejo tikiste kahualtique, mash okat. Kusaiste ya la cite. Li aishte maestro, Y ya escolta yotik. Mabachamente achishe. Wayal nash. Shite kahualtique. Las labanik de Jesús. Como snaujikte chamenishe. Snaujikte chamenishe hayun las labanik de Jesús. Y la win más na. Es que te anzuini que manis na ate bingilel yuel te kahualtique. Manis na ate bingilel te yip te kahualtique. Hayun las labanik de Jesús. Pero te jonejna ojiste bingile yuel te kahualtique. Yashuya chakuses te mara chamenishe. Yashuya yabe shans kuslejal te mara no pos chamishe. Yashuya schach te mara chohol talume. Yashuya pasta yachil te bin mal le kukishe. Te Jesús las nit hachel. Das kab te achish. Tulana yal hachan tut achishchi. Talita kumi. A ti te digo, niña, levántate. Hachan. Hitsuhtal, chulel. Ora las tecans va. Las pasta mandar de Jesús de acaya bixuel. Tesme stat meros cham yotanik yun. Pero halbotik yun de Jesús te mame ayuk mach ayayalbe ya ite bin otista pasele. Hermanos y amigos, te haya bayesta ya el mensaje ini. La mawaite osp al oplayal te kahualtique. Sachival número 1, Mashiwat. Das cheval chuna tamelel. Y yo cheval mash okat. Li ayiste kahualtique. Yascolta yo tik te kahualtique ha aitas kaf te kuslejaltique. Te jairo el aigilbe te yuels tu cal te kahualtique. Te ha te ayadana ya me escolta yo tik te kahualtique. Hay Jesús ini te la escolta y te stichan te Jairo, Hani mete Jesús te Jacopon dicta jujun kakale. Ma helonem stukel te diose, ma bakashel ma helonem ni shutuk te Jesús, Te yuele. Kash baikel stukel te yuele. Hanas yun te ansuini que te cae tiempo ini, ma vaya yilbek yuel te kahualtique porque ma vaya snopek stale leuk te Jairo, Te las quejas bata yok te Jesús, Yak amat un favor, hermano, hermana. Kalaka kopon kahualtik, kalaka taha wokol, o te me kakan kawich ta mu te kahualtique. Que ganabata lum. Acá está lum te ajole. Pa ganabata lum tas tohol te kahualtique.
Hichme ya escolta ya te cajualtique. Y ya me cahuil ves tú que él te yuelte, vinutillas ate te cajualtique. Mashiwat. Chuna. Mashok atish. Li aiste maestro Jame ya escolta yotik. Llanto vuelta.